Munene tuyenda kuona Yesu. Omonde twitania chuma cha gatano cha Lent itwathengea muthia wa kavinda ka Yesu niwe yumite byo kutwobosya otondu masomo mekuweta na ito twiyumie byo kuondu wake na andu alangi isomo ya mbe kwa kanyo wa Jeremia ngai ekithia romwe na ito evinda yonthe no kutulikania undu mweo ulanga iyo kilelie kwika ngase ubya utiani omweo na andika halilikana na isio ingi na ende ngethiwa ngai wo namo makethiwa andu makwa ngai no kuya utendo ila yanangiwe ni useleke enda kumitungia ngali yitu no nginya twiyumbanie kwitikila utiani omwe wa ngai utiani wa kutwete wobosyo na thayu ngai no kwenda kuyanisya kila watu athie na baikendo kimusia kituvo no kwitikila utiani owe kiiwe kwisila Kristo Yesu. Isomo ya keli ni ulikani wa kila Yesu abitiile mondani wa Gethsemane. Yetulikania wiyumya munene wa Yesu. Mbe ni wailite ni kana yanisye watho wa ithe wake. Keli ni kana atwobosye ni wethiwe mwiwi kwisila mathinani. Ni watwikie ino tonya kutangia tene na tene. Andu onthe alama mwiwa. Kristo ni wiyumitie. Kwinengane ta nthembo twithiwe na thayu. Eyanisya ukwisila mboya na kuthina. Eikaunthi ni wa wiwi na winyivyo imanyio sya bata thayuni uwo ni musio wa Yohana yini ivinda ya gatatu Yesu kwithiwa Yerusalemu. Yunguma yake ni itambite ta mwaki wa thano ni wikite maundu ma usenya na angi mekuete ngananio akavindwa kiw'o ikatwika mbinyu akaithia ikomana na mikate 5 na makuyu 2 akabosya kiwete na kilalinda atindani amwe makeni ekimanai na andu abuthie ta Samaria na kibeti kilalai na no thayu kitie mundu wa imukuo kwamwi Yesu atwika mundu muthuku wa ukiwa kwa umenda kumua nundu maisye twamweka endeu andu onthe ni meumwikia kwangi ni waendeiye na kumasenya na kumakusya akiliki amwe ni batonyeka mai ayuti kuma Alexandria mokite mbokani na mathi kwa bilivo isitwa yake ya Kingiriki na mamwisuba munene tuyenda kuona Yesu. Kuune kuweta wendiwe kala wivithite ngoni ya kila mundu ula wendi mwandiki wa Sabule wawetie na vinya amemwiai ni uthio waku ngumantha ndukambithe uthio waku otondo ndata yithinika imantha tulusitwa kiw'o no gwe thayu wako uthinika ngi umantha we ngai wendio wa ngai umanite na kumbwa kwitu na kitute chake veva ula winthini witu atulilikana syatu malenza wa mwi no twithiwe twisi wendio su indi tuilea kuwianisya nicho kitumia sa muthewi Yohana Paulo wa keli ainena na muika mwaka wa 2004 waisye akiliki asu mamantha uwo mayai mamona Kristo keka wendi wo umanite na uthasyo na kwiyumya ndwa wetwa nesa tuyenda kuona Yesu kwithiwa na uthasyo waguo ni kwithiwa na vinya wa kunyuva ula watumbie na kwitikila usumbiki wake iulu wa itu niwe wa viungone kana utanu wa nthino kuthaiya kuonthe wiyani wendo wa andu wonthe ula utonya gukwata ndwianisye vyu mawendi ma kimbithi cha ngoo ya mundu kukomana na Yesu kwikua kana uguo gutonya kutuma mwithiwa na kitumi cha thayu nundu watumbie twithiwa maku na ngoo situ ikwata muguo nginya ithomwe nthini waku mwiketikile kuvovwanwa muimo mantha endei na umisyo nundu ni usu wenyu na utanu wenyu si muisyoni mabuku ma uvo musyo na muno ibuku ya Yohana mausie ngoa cia andu mendie kumwona Yesu alame kiu ni meaniise wendi wa ngoo cio na mamwiwa ngai nthini wa Yesu andu kuma miloni wacio maatiiye ndata makamone musumbi wa ayuti atumeli
matiye uya wa kutea makuyu makamwone Yesu. Umunthe akiliki matethewe ni bilivu naendelea menda kumwona Yesu. Mamuvikila Yesu mewe uvuanio wa Ngai wasye kuma itune wa nena ninayitaiya na ngayitaiya ingi. Kana kwisila gikuyu kya Yesu endo wa Ngai ukoonekana isito yake ikataiwa na Yesu mwene amatavya indi nye nakwa nookilwa ngaete andu onthe kwakwa. Yiti evinda yambe kwigua ndeto hii uvoani wa Yohana, Yesu ainena na Nikodemo wachumwa anaisye otondu Mose wookililie nzoka weuni otauna huo mwana wa mundu nake nukokilwa oou. Ainena na kibeti kyakwatiwe ulalaine Yesu eii andu yila mwimukilia mwana wa mundu yulu niwe mwimanya ninye ula ninye. Na umunthe asya indi nye nakwa nookilwe kuma nthi ngaete andu onthe kwakwa. Nake mwandiki wa uvoo musiongela Yesu anenie uonanie kikuo kila wikwa undu kithiwa kiilie. Ndeto ithi sionania matambia atatu ma kumuvikia Ngai. Itambia mbe ya kuwekewa na kuvoua. Ila nzoka yookilwe weuni ala masiasya ni mavoa. Ona itu twamusisye Yesu ula wookililwe akwengelanioni na athayuka ni tutonya kutia umundu witu mukuu na kwambia thayu mweo. Itambia keli ya kuvuaniwa tukatheewa vyo kilikoni na tukaelewa ni Ngai mukamanya ninye ula ninye. Twamusisye Yesu ula wookililwe iulu akwe na athayuka tukamanya ti mondo tukamumanya ta mwana wa Ngai. Itambia gatatu ya kwigwatania vyo na Ngai indi nye nakwa nookilwe kuma nthi ngaete andu onthe kwakwa. Nivatonyeka tukatwika kindu kimwe na Ngai. Tuthengee muthia wa Lent ndeto ya Ngai ituthocha tumwelekele Yesu ni kana tumwone nesa tumwende muno na tumwatie kwa vakuvi. Mouo ni withiwe nenyu.